Maranata, braće i sestre. Još malo naš Gospod dolazi, nećete morati slušati dosadne propovednike. Ali eto, još smo tu, izdržat ćete još ovo malo. Ja želim da se zahvalim za gostoprimstvo. Hvala bratu Joži što me pozvao. I ne moramo se sretati više negdje na groblju, ali tako, nego da jednom u domu Gospodnjem budemo zajedno. Ja bih volio, draga moje braće i sestre, da danas otvorimo ključni tekst druge knjige Mojsijeve. Kad pomenem ključni tekst, ja se setim odmah škole Maruševca. Profesor Obradović koji nam je predavao petoknjižje, on je znao uvijek da naglasi kada proučavamo jednu knjigu koji je to ključni tekst. A ja ako se dobro sećam baš ovog razmišljanja, jer da budem iskren, nikada ne bi pogodio koji je ključni tekst druge knjige Mojsijeve. Ja sam bio siguran da je to možda 19. ili 20. poglavlje ili tako nešto, ali nije. I kada ga je on rekao, ja ga čitam, pa kažem, baš nešto i ne razumijem da je to ključni tekst. Ali kako je vrijeme prolazilo, onda sam shvatio ne samo da je to ključni tekst druge knjige Mojsijeve, nego se usuđujem da kažem celog Starog Zaveta, pa da idem još dalje, celog plana spasenja. Jedan izuzetan tekst. Teško je za pogoditi, jel tako? Ajde, nalazi se, dakle, u 3. poglavlju. Druga knjiga Mojsijeva, 3. poglavlje, čitamo zajedno 8. stih. I siđoh da ga izbavim iz ruku misirskih i da ga izvedem iz one zemlje u zemlju dobru i prostranu, u zemlju gdje mleko i med teče, na mjesto gdje su Kananeji, Heteji, Amoreji, Ferezeji, Jeveji i Jeuseji. Dakle, Bog donosi jednu odluku i kaže, siđoh da ga izbavim. I Bog ima plan da izbavi decu svoju iz zemlje ropstva i greha. Ali ovo je jedna bila neverovatna jaka slika svim generacijama. Ne samo narodu Izraeljevom, gdje Bog želi da ga izvede fizički, bukvalno iz Egipta, iz zemlje ropstva i da ga sada povede u jednu novu, obećanu zemlju. Kaže, zemlja gdje mleko i med teče. Ti blagoslovi koje je Bog dao zemlji Izraeljevoj i dan danas se osjete. A da ne govorimo sada o mesijanskim proročanstvima, šta je tek Bog želeo da učini sa tom zemljom. Iako još nije vreme da Bog lično dođe, kao što je planirao, on sada šalje Mojsija u tu jednu misiju, da Mojsije bude taj predstavnik Božji koji će odraditi taj posao. To je velika čast. I u slici Mojsija ja pronalazim sebe. I da vam kažem danas, kada razmišljam iz ove perspektive završnih događaja, da živim u najsvečanijem periodu istorije čitavog univerzuma, ja osjećam jednu posebnu čast, posebnu odgovornost. Drago moje braće i sestre, da je kojim slučajem Pavle, Petar, Jovan, Mojsije, Avram, bilo ko, Noje, mogao da bira period kada bi želeo da živi, mislim da bi se složili sa mnom da bi izabrali baš ovaj period. Iščekivanje dolaska Isusa Hrista. Kakva čast! I znate šta mene lično hrabri? Iako mnogi kada govore o završnim događajima, gledaju samo teškoće, nevolje, pa imamo i danas, a ovo će tek biti, ali ja u tome vidim da Bog ima jednu izgrađenu gardu od 144.000. Ljudi vere, ljudi koji su spremni da stoje i da slave Boga. I Bog želi da naš karakter izgradi upravo za tako nešto. Ja sam to doživeo kroz svoj život. Danas, kada se okrenem i gledam u prošlost, iako i tada nisam razumeo, iako tada je bilo nekog nezadovoljstva u meni, ali danas sam zahvalan Bogu što me vodio tim putem koji me vodio, jer onakav kakav sam bio, nisam ja baš bio spreman za ovo što dolazi.
Ali ovaj poziv kojega je Bog, dakle, uputio Mojsiju, danas upućuje tebi i meni. Mi treba da budemo oni koji će objaviti posljednje 3 anđelske vesti o ovome svetu i pripremiti za drugi Hristov dolazak. Jel se osjećate spremni, orni? Evo Mojsije. Možda je Mojsije najbolji primjer svih nas. Kaže Mojsije ovako u razgovoru sa Bogom. Pogledajmo. Čitam zajedno sa vama od 10. stiha. Kaže ovako Gospod. Sada, hajde da te pošaljem k faraonu, da izvedeš narod moj, sinove Izraeljeve iz Misira. A Mojsije reče Bogu, ko sam ja da idem faraonu i da izvedem sinove Izraeljeve iz Misira? A Bog mu reče, ja ću biti s tobom. Ma ko sam ja? Mojsije kaže, ko sam ja, Bože, da ja idem? Mojsije u sebi ne vidi ništa veliko, ništa posebno. Ko sam ja? Kako ti sebe vidiš? Ja ću biti neskroman, nerealan, ako ne kažem da se nisam osjećao kao Mojsije. Ali mnogi smatraju, nisam ja za to, nemam ja neke darove, talente, ne znam ja dobro da propovedam, ne mogu ja da držim biblijske časove, ja nikada ne bi mogao ići u kolportažu, ja ne znam kako bi ja to odradio, Bože, pa ne vidim ja u sebi ni jedan dar, ni jednu sposobnost. Neću nikada zaboraviti brat Žeravica dok sam još bio mladi propovednik i bio je sabor i onda je on ispričao jedno iskustvo koje me jako hrabrilo. Naime, on je ispričao kako jedan brat upravo tako govori. Star je on već, nemoćan je, nikada ništa nije uradio za Boga, jer nikada nije imao darove ni talente, znate. Bar je on tako razmišljao o sebi. I za vreme propovedi tog sabora, on je toliko bio oduševljen s onim što je čuo i pošto je bila mogućnost da se nabavi kaseta, on je odmah kupio kasetu, preslušao kući još jednom, pa kaže on, što je ovo dobro, idem ja kod svog prijatelja s kojim on se tako igra šak i druži, da ja njemu odnesem da on ovo čuje. I kad je on odno, njegov prijatelj to sluša, kaže, što je ovo dobro, imaš li ti još tako nešto? I sad on traži nove kasete, a ovu kasetu nosi kod drugoga, pa kod trećega, pa kod četvrtog. Stari, niko ih ne obilazi, a on sad počeo da ih obilazi, nosi im kasete, a ovi se oduševili. I tako je on kasetu po kasetu obilazio svoje prijatelje i da ne dužim. U toku te godine 5 njih je učinilo zavet sa Bogom. A nema nikakav dar, nikakav talenat, jel tako? A ja kad pogledam sebe, pa kažem, Bože, ko sam ja? Gde sam ja odrastao? U kojoj sredini? Ja nisam imao nikakvu podlogu teološku. Ne samo što nisam imao, ja sam bio nekada član Saveza komunista, kao mladić. Pa onda moji drugari s kojima smo igrali šah, imali smo razna takmičenja, a jedan mladić, on je bio, daleko bolji od mene moram, on je učio, proučavao, igrao prvu tablu za svoje mjesto odakle je došao i onda ja njega isprovociram kako u nedjelju išao u crkvu i kad ga isprovociram ja ga obavezno pobedim. A onda u jednom momentu, znate, ja upoznam istinu. U jednom momentu ja se sretnem sa Bogom. Ja sam bio toliko oduševljen. I kada je moja sestra od ujaka bila u Maruševcu u školi, ona meni kaže, ajde dođi jedan vikend u Maruševec, dođi da vidiš samo ovdje kako je. I kada sam ja otišao jednog zimskog dana, vikenda, preko 200 mladih ljudi, ja sam se oduševio. Bogosluženje, ja sam bio na nebu. I onda razmišljam, kada bi ja mogao biti ovdje, da ja nešto naučim o Bogu. Znate. I onda kada je bila prilika, ja sam bio toliko srećan. Ja sam znao da ja nemam ni za školarinu, ali ja sam rekao ja ću raditi. I stvarno Bog mi je omogućio da sam mogao da radim preko leta i da zaradim za školovanje. Ali biti u Božjoj školi gdje ćete naučiti o Bogu, to je mene toliko oduševilo. Ja nisam učio za ocenu, mene ocena nikada nije zanimala, takav sam bio neki tip.
ali me je jako zanimalo da naučim što više o Bogu. I kada se škola bližila kraju, kaže meni predsjednik Severne crkvene oblasti, brat Stevan Sabo, napiši molbu Severnoj crkvenoj oblasti da bi radio kao propovednik. A ja sam mislio, a ko sam ja? Ja se nisam osjećao dostojan. Za mene su propovednici bili sveci. Ali poslije sam vidio da su i to obični ljudi, znate. Samo ljudi. Ali sam zahvalan Bogu što mi je Bog dao za vrijeme školovanja moju suprugu, koja mi je jako pomogla u celoj mojoj službi. I mi smo išli zajedno i nismo imali baš laka mesta gdje smo bili, ali Bogu sam jako zahvalan danas kad se okrenem. Ko sam ja? A Bog kaže, ja ću biti s tobom. Ko je Mojsije? Pa braćo moje sestre, Mojsije je bio zapovjednik južne faraonove vojske. Pod njegovom komandom. Pa oni su velike teritorije osvojili. Njegovo ime je bilo upisano u mnogim kamenim pločama. Kao da Mojsije želi Bogu sada kaže, Bože, zakasnio si. Da si me pozvao pre 40 godina, pa ja bi to lako. Da, Mojsije je završio velike škole. Njegova pomajka Hačepsut ga je školovala da bi jednoga dana Mojsije bio faraon. On je trebao sesti na stolicu faraonovu, ali je izabrao da bude sa narodom Gospodnjim. I Bog ga sad poziva. Ali sada posle 40 godina pastirske službe, on se ne osjeća sposobnim. Spor sam jezika, ne umem da govorim. To sam i ja mogu isto i to sam govorio. Nikad ja nisam mislio javno da ja mogu nešto da govorim. Drugo, da budem iskren, imao sam strah prvo od mikrofona kad sam počeo raditi. Pa kada je brat Rudi jednom prilikom meni rekao, ajde da snimimo samo jednu najavu, špicu, ja kažem, nisam ja za to. I nije uspio da me ubedi. A Bog učini da ja krenem uživo radio emisije u Banja Luci. I onda dolaskom prvo u Pančevo krenemo sa televizijskim emisijama, sa TV evangelizacijom. U Zrenjinu imali smo na državnom radiju programe, na kablovskoj televiziji emisije Glasa nade. Bog je, draga moje braće i sestre, činio neverovatne stvari. Iako ja nisam osjećao nikakvu sposobnost, ali kada se stavite u Božje ruke, Bog čini neverovatne stvari. I zato uzimam ovaj primjer čovjeka koji se izgovara, kao što i mi to nekada činimo. Ko sam ja? A Bog kaže, ja ću biti s tobom. Ja ću biti s tobom. On želi da ga ohrabri. Možda i mi ponekad se izgovaramo poput Mojsija. Drugi njegov ozbiljan problem kojeg on ima, šta on kaže? Star sam ja, jel da? 80 godina. Koliko su ljudi živjeli u Mojsijevo vrijeme? Znate? Otprilike. Da, Mojsije žive 120. A znate šta? Ja čitam taj tekst skoro svaki put na sahrani. Psalam 90. Evo, Mojsije ga pisao. Pa ste što on kaže u 90. psalmu. Kaže on u 10. stihu. Dana godina naših svega ima do 70, a u jačeg do 80. Nama je određeno 70, a Mojsije već ima 80. A Bog kaže, ja ću biti s tobom, ja imam plan. Kada Bog poziva u službu, on vam daje zdravlje, snagu i ako treba, on će produžiti vaš život. Bog čini neverovatne stvari, ali traži od nas da se odazovemo i prihvatimo. I možda upravo ovaj slučaj sa Mojsijem nam najbolje pomaže da mi izvučemo jednu dobru lekciju. Hajde pogledamo sada taj razgovor malo dublje između čovjeka i Boga. Između Mojsija i našeg Gospoda. I u 4. poglavlju Mojsij se ponovo izgovara ovim rečima. A Mojsij odgovori i reče, ali neće mi verovati
niti poslušati glasa mojega, jer će reći, nije ti se Gospod javio. A Gospod mu reče, šta ti je to u ruci? Odgovori, štap. A Bog mu reče, baci ga na zemlju. I baci ga na zemlju, a on posta zmije i Mojsije pobežao od nje. Pazite, čovjek koji 40 godina provodi u pustinji jako dobro poznaje zmije. U pustinji imate i one male otrovnice koje se kasnije spominju, gdje ne možete čak vidjeti, samo glava viri. Ali ovo je bila izgleda neka izuzetno ozbiljna zmija kad je Mojsije pobegao od nje. A onda test vere. I šta mu Bog kaže? 4. stih. Reče mu Gospod, pruži ruku svoju, pa je uhvati za rep. Znači, znamo da se zmija ne hvata za rep. I pruži ruku svoju i uhvati i opet posta štap u ruci njegovoj. Bog nekada dozvoljava da ti i ja prolazimo kroz određene probe, iskušenja, nevolje. Ali on želi da ojača našu veru. Ako je potrebno, on će činiti čuda. Ja sam to doživio ne jedanput. I sljedeći test, ili jedna jaka slika koju Bog sada želi dati Mojsiju. On kaže, to učini da ti veruje, a onda 6. stih kaže, opet mu reče Gospod, turi ruku svoja u njedra svoja. A on turi ruku svoju u njedra svoja, kad je izvadi iz njedara, a to ruka mu gubava bela kao sneg. Bog želi da kaže Mojsije, ajde malo zaviri u dušu svoju da vidiš kakav jesi. I Mojsije stavlja ruku u njedra i kad je izvadio iz njedara, ruka bela gubava. Možda Bog želi danas, draga moja braća i sestre, i tebi i meni da kaže, ajde stavi ruku u njedra svoje. Ajde da vidiš kakav si. Ako u meni postoji gunđanje, nezadovoljstvo i stalno nešto da se protivim onome što Bog od mene traži i očekuje, Bog kaže, pogledaj se kako izgledaš. I mene svaki put strah, ako bi nešto pomislio ili rekao što ne bi bilo ugodno Bogu. Da nema gube i u meni, ja se pitam. A onda Bog, kaže mu ponovo u 7. stihu sljedeće. Turi ruku svoju u njedra svoja i opet turi ruku svoju u njedra svoja kad izvadi iz njedara, a opet postala kao i ostalo telo njegovo. Samo poslušnost može da nas očisti od gube, nezadovoljstva, protivljenja i svega onoga što može obuzdati naše telo. Imaj veru, imaj poverenje u Boga. I u ovoj misiji Bog kaže, osloni se na mene, ja sam s tobom, ne boj se, ja ću biti s tobom, ne plaši se. I Bog je spreman da nam da predivna, divna, velika iskustva. Ali jednostavno Bog želi samo da poslušamo, ništa drugo ne traži od nas. Imamo zapisano još jedan slučaj iz života Mojsija, za koji mislim da mu je bio jako težak i jako bolan. Zapisano je u 4. knjizi Mojsijevoj. I u 4. knjizi Mojsijevoj čitamo u 12. stihu, najprije 1. stih. Kaže, stadoše vikati Marija i Aron na Mojsija radi žene Madijanke kojom se oženi, jer se oženi Madijankom. Ajde ovdje, ako zastanemo i ako ovaj tekst samo uzmemo u analizu, šta ćemo zaključiti? Pa vjerovatno je sinoć ili juče se Mojsije ženio sa jednom Madijankom, nije se ženio sa ženom iz Izraelja. I oni su protiv toga, oni dižu bunu. Mojsije, kako si mogao da se oženi ženom Madijankom? A kad je bila ta svadba? Juče, pre nedelj dana, mjesec dana? Pa Mojsije već ima decu. Ali najbolje razumeti ovaj tekst jeste 2. stihov. Sam ne znam kakva je veza između 1. i 2. ali da ga pročitamo. 12. poglavlje 4. knjige Mojsijeve. Dakle, čitam sada 2. stih. I rekoše, zar je samo preko Mojsija govorio Gospod? Nije li govorio i preko nas? I to ču Gospod. Šta je pozadina? Šta je duboko u njihovom srcu?
Da li je to što je Mojsije oženio Madijanku? Ma nema veze. Između 1. i 2. stiha vi ne vidite nikakvu vezu u tom nezadovoljstvu, u tom gunđanju, u tom sukobu. Nego je problem u njihovom srcu, u njihovom ponosu, u njihovoj oholosti. Pa zar je samo Bog govorio preko Mojsija, nije li preko nas? Ta ljubomora je bila toliko štetna za njih da je Bog želeo da im to pokaže vrlo slikovito. I onda Bog kaže, uđite u šator. I pokušajte samo zamisliti sliku. Ceo Izrael u tom trenutku ćuti, okupljen u ovoj sceni. I onda gledate Mojsije, Aron, Marija ulaze unutra, a šekina se spušta. Ja mislim da se muva nije čula. A onda izlaze iz šatora. Kako? Kako izgledaju? Pogledajte tekst Svetoga pisma. 10. stih, dakle 12. poglavlja. I oblak se podiže sa šatora i gle, Marija beše gubava, bela kao sneg. A Aron pogleda Mariju, a ona gubava. Možete samo zamisliti u tom trenutku i Mojsija, Arona, to je njihova rođena sestra. Možete zamisliti ceo oko Izraeljev koji gleda gubavu Mariju. Kakva poruka od Boga. Zato što je gunđala, zato što je bila nezadovoljna, zato što je stalno nešto protivila se. Bog joj sada pokazuje kako izgleda. Ne samo njoj, nego celom Izraelju. Znate, možda nekad ljudi ovako razmišljaju, možda i Mojsije mogu reći, Marija, što si tražila, dobila si, jel tako? Ali to nije Mojsije. To ne bi ličilo na Mojsija. Mojsije voli svoju sestru, on voli svog brata. Mojsije se zalaže za svakoga od njih, za svakog Izraelca. Draga moje braće i sestre, meni nije svejedno šta se događa sa mojim bratom, sa mojom sestrom. Mi smo jedna porodica. Kada su meni jednog dana rekli i mojoj mami, on nikada neće imati ni jednog prijatelja, on se nikada neće oženiti, on nikad neće naći posao i tako dalje, i tako dalje. A Bog mi dao, znate kakvu ogromnu porodicu i ponosan sam na ovu veliku porodicu. Mi smo jedno, draga moje braće i sestre. Ja lično nemam nikog bližeg nego što je moja crkva. To mi je sve. I nije mi svejedno šta se događa sa nekim bratom ili sestrom. I znate što bih želio da vam stavim na srce? Kada vidite da brat nešto greši ili nešto sestra radi što nije dobro. Mi nekada smo tako fini i kulturni da nećemo da kažemo da se ne bismo zamerili, znate? A Biblija kaže, ako brat tvoj ima nešto na ati ili ako vidiš nešto na brata, šta treba da radimo? Idi, posavjetuj ga, kaži ga. Ali znate ko je jedini dostojan da ide da to kaže? Onaj koji voli. Ako u njegovoj duši je bol kada vidi da njegov brat ili sestra pate i stradaju. I ako u njegovom oku ne samo suza, nego taj bol, vapaj. I njegovo tkivo tada isto osjeća taj bol. On je pravi koji treba ići. Onaj koji je spreman da umre. A ne kao što reče jedan brat, kaže, rekao sam mu istinu da se sav puši. Ali je to bila prava osoba koja je trebala reći, je li? Ne sa bolom, nego sa ljubavlju. I Mojsije vapi Bogu. On vapi Bogu. Bože, nemoj je ostaviti ovako. Marija sada treba da bude odvojena i da živi do kraja života izdvojena. A onda na njegov vapaj Bog kaže, pa u redu da je nečista ovako, ostala bi 7 dana. Neka bude 7 dana i neka se vrati. Ja vjerujem, draga moje braće i sestre, da Marija nikada nije
mogle zaboraviti ovo iskustvo. Ja vjerujem da nikada više u njenom srcu, u njenoj duši nije se pojavila guba, gunđanje, nezadovoljstvo i protivljenje. Zato je jako dobro da danas eto i mi stavimo ruku u njedra svoja i da vidimo da li slučajno i u nama nema nešto što liči na gubu, na neko nezadovoljstvo. I želio bi da pogledamo još jedan dobar primjer. Primjer je zapisan u Starom Zavetu u 2. knjizi Dnevnika. I znate, kada nekako čitajući o carovima Izraeljevim, kada dođem do nekog cara koji je onako dobar i pozitivan, meni tako zaigra duša, toliko se radujem da je bilo dobrih careva u Izraelju. Ali znate da ih je bilo jako malo. Obično kada nekome date vlast, onda vidite kakav je. I ovdje ljudi su se pokazali, dakle, kakvi su i šta im je u duši. A za jednog cara koga bi želeo sada da spomenem, njegov početak je bio sjajan, divan. I kada bi tu bila tačka i završio život, bilo bi sjajno. Ali ajde da pročitamo zajedno. 2. knjiga Dnevnika, 26. poglavlje, čitam 4. i 5. stih. Dakle, reč je o caru Oziji. A on činjaše što je pravo pred Gospodom sasvim, kako je činio Amasija, otac njegov. I tražeše Boga doklen živ beše Zaharije, koji razumevaše utvare Božije. I doklen god tražiše Gospode, davaše mu sreću Bog. Divno. Ja bih volio da ovdje bude tačka i završena priča. Da se ne događa nešto slično kao caru Jezekilji. Ali prolaze godine, on je car koji se osamostalio, pa godina za godinom, Biblija kaže nakon 16 godina samostalne vladavine, on je toliko osilio, toliko se ponelo srce njegovo, da nije znao više gdje je granica. I uradio nešto što je najgore što je mogao da uradi. Hajde da pogledamo šta se događa. U istom poglavlju, dakle 2. knjiga Dnevnika, 26. poglavlje, čitamo sada od 16. stiha. Ali kada osili, ponese se srce njegovo, te se pokvari i sagreši Gospodu Bogu svojemu, jer uđe u crkvu Gospodnju da kadi na oltaru kadionom. Zamislite ovo, car je toliko uzoholio se, da je uradio nešto što je nezamislivo. Da on uzme kadionicu, da uđe unutra i da kadi. Iako je on car, ali je samo car. Ali mi znamo, čitajući knjige, posebno Mojsijeve, pleme Levijevo je bilo određeno za svešteničku službu. U njihovim porodicama se tačno znalo ko šta radi. I nije smeo da radi neko nešto drugo što mu nije bilo naređeno. Možda najbolji primjer jeste Uze. Nova kola, sve kad pogledate tip top, sve ono, veselje, a onda se kola nagnula, a onda pomogne da prihvati i šta se događa? I neko pita, pa kakav je to Bog? Zašto je Bog za takvu sitnicu? On je hteo dobro delo da uradi, a Boga ubija. Moje pitanje, da li igde vidite da je Bog bio naredio da se kovčeg zaveta nosi kolima i volovima? Kako se nosi kovčeg? Tačno. Dakle, morao se provući onim šipkama i pleme Katovo je bilo zaduženo da nosi. Samo pleme Katovo. Niko drugi. Otkud tu Uza i što on tu traži? Šta traže na tim kolima? Dakle, sve je urađeno suprotno od onoga što Bog traži. I Bog želi da im da jednu opomenu, ne samo njima, nego svima, svim generacijama. Nije tvoje, care, da kadiš. I jako mi se sviđa što u Izraelu postojali su hrabri ljudi. I evo čitamo dalje. A za njim uđe Azarija, sveštenik, i s njim 80 sveštenika Gospodnji, hrabrih ljudi.
I opiraše caru Oziju govoreći, nije tvoje Ozija kaditi Gospodu, nego sveštenika sinova Aronovih koji su posvećeni da kade. Iziđi svetinje jer si sagrešio i neće ti biti na čast pred Gospodom Bogom. Dakle, oni ga upozoravaju. Sveštenik mu jasno kaže, nije tvoje, iziđi napolje. I evo njegove reakcije. 19. stih. Tada se razgnjevi Ozija, držeći u ruci kadionicu da kadi. I kad se gnjevljaše na sveštenike, iziđe mu guba na čelo pred svim sveštenicima u domu Gospodnjem kod oltara kadionog. I pogleda ga Azarija, poglavar sveštenički, i svi sveštenici, a on gubav na čelu, i brže ga izvedoše napolje, i sam pohita da izađe, jer ga Gospod udari. I osta car Ozija gubav do smrti svoje, i seđeše u odvojenom domu gubav, jer bio odlučen od doma Gospodnjega, i Jotan, sin njegovim, upravljaše domom carovim i suđaše narodu u zemlji. Evo kako se Gospod osjećao kada je car radio nešto što nije njegovo, nije bilo njegovo zaduženje. Udari ga guba. I to kad? Kad se gnjevio. Kad je u njegovom srcu bio gnjev, da je poslušao, ne znam šta bi bilo, možda bi mu Bog i progledao još kroz prste. Ali ovako, za poruku svima, Bog ga je udario gubom. I car Ozija ostaje gubav do smrti svoje. 10 godina on je živeo odvojen, gubav. I znate šta je možda najteže što se moglo dogoditi do tog vremena? A to je Bog ćuti. 10 godina. 10 godina Bog ćuti, ne šalje nikakvu poruku. Nijednu. Živjeti sa nekim u kući ko ćuti nije prijatno, ali tako? Bog ćuti. I ja mislim da je to bila najjača opomena narodu Izraeljevom. Ćuti Gospod. I onda otvorite knjigu proroka Isaije. 6. poglavlje. Čitamo 1. stih. Isaija 6.1. Godine koje umre car Ozija, vidje Gospoda gde sedi na prestolu visoko i uzdignutu i skut mu ispunjivaše crkvu. Ovo je bilo negde 722. godina pre Hrista. Prorok počinje tekst. Godine koje umre car Ozija. Tada se prvi put Bog javlja. Dok god je car bio živ, Bog ćuti. I ovo je bilo prvo javljanje Gospodnje proroku Isaiji. I sviđa mi se ova slika. On vidi Boga. Bog je na prestolu svom. Bog sve vidi, Bog sve zna. Ali me oduševljava, kaže, i skut njegov gde se nalazi? U crkvi njegovoj. On je prisutan u svojoj crkvi. On brine o svojoj crkvi. On čuva svoju crkvu. Crkva je stup i tvrđava istine. Bog je tu prisutan. Draga moje braće i sestre, ja nemam nikakvu sumnju da je Bog danas ovdje sa nama prisutan. Ne nikakvu sumnju da Bog želi tebe i mene da blagoslovi, da nas pripremi za carstvo nebesko. Ali isto tako, Boga boli ako u nama postoji guba. I Bog želi da je očisti. I On može da je očisti. Ako smo mi voljni da je prihvatimo. I hajde pogledajte sada, ili ja kažem, ja pokušavam nekako uvek da se nađem u cipelama onoga o kome se govori. I hajde sada budite u cipelama proroka Isaije. Videti slavu Gospodnju. Pa to nije mala stvar. I on kaže dalje, serafimi stajahu više njega, svaki od njih imaše 6 krila, 2 zaklanjaše lice svoje, 2 zaklanjaše noge svoje, a 2 lećaše. Možete li zamisliti tu sliku serafima? Serafimi se samo ovdje spominju, nigde više. I onda oni sa 2 krila zaklanjaju lice svoje pred Bogom. Koje je to strahopoštovanje?
Sa 2 krila noge svoje, sa 2 krila lete. I šta viču? Svet, svet, svet je Gospod nad vojskama. Bog je svet. U njima postoji to, kako bi nazvali, strahopoštovanje prema Bogu. Oni se ne odnose tako olako. Ponekad ljudi se ponašaju prema Bogu kao prema nekom svom drugaru. Neko koji njima ravan. Ja kada kleknem na molitvu, ja svaki put osjetim strah. Strah u smislu ja se obraćam Tvorcu čitavog svemira. Ja i Bog nismo jedno. Ja sam grešan čovjek. Isaija isto se tako osjeća. I evo što on kaže u 5. stihu. I rekoh ja o meni pogiboh, jer sam čovjek nečistih usana i živim usred naroda nečistih usana. Jer cara Gospoda nad vojskama vidjeh svojim očima. Kako se on osjeća u tom trenutku, draga moje braće i sestre? Ako je Bog prisutan na ovom mjestu, kako se ja osjećam ovdje? Kako se ja ponašam ovdje? Kada bismo ovdje sada vidjeli Gospoda našega, da li bismo pričali između sebe, da li bismo se šalili? Kako bismo postupili? A on je tu. On je tu. Da li u meni postoji to strahopoštovanje prema Stvoritelju? Prorok Isaija je drhtao od straha. Ja, čovjek nečistih usana, i živim usred nečistih usana. Poginuću, jer je to slava Gospodnja tu. Znači nije mu svejedno. Njegov život je bio uzdrman. Hoće li preživjeti tu slavu Gospodnju? Ne može čovjek biti živ, ali tako i vidjeti Boga. I on je uznemiren. I onda sljedeća slika. A jedan od serafima dole, tek meni, držeći u ruci živ ugljen, koji uze s oltara klještima i dotače se usana mojih i reče, evo, ovo se dotača usana tvojih i bezakonje tvoje uze se i greh tvoj očisti se. Dakle, u tom momentu kada je on osjetio to strahovito strahopoštovanje prema Bogu, dolazi jedan seruvim, uzima onaj živ ugljen i dotače se njegovih usana i bezakonje njegovo uze se. Zar ne bi bila naša molitva ovoga jutra, Bože, molim te uzmi taj živi ugljen i dotakni se mojih usana i očisti me od svakoga greha, od svake gube koja se nalazi u meni. Ako to ne doživimo, mi nikada nećemo moći reći ovo što je prorok Isaija rekao kao odgovor na Božji poziv. I znamo taj tekst jako dobro, poznat, 8. stih. Tada ču glas Gospodnji gdje reče, koga ću poslati, ko će nam ići? A ja rekoh, evo mene, pošli mene. Da, sada je prorok Isaija spreman da ide gdje ga Gospod šalje, zato što ga je Gospod očistio. Zato je on sada spreman. Ako ja imam u sebi gubu, nezadovoljstvo, pa ja nikada neću odgovoriti na Božji poziv. Ja ću se izgovarati i imat ću mnoštvo opravdanja. Umjesto da prihvatimo takvu čast koju nam je Bog dao, da budemo oni koji će završiti delo Gospodnje. Kada bi moj brat Pavle samo mogao da bude na mom mjestu danas, ja se pitam kako bi on živeo, kako bi on propovedao, kako bi on radio. Na čega bi se on žalio? Na udobnost, na nemaštinu, na ovo, na ono? On bi išao od grada do grada i govorio o Gospodu Isusu Hristu, kao što to čini u svoje vrijeme. Koga ću poslati? Bog se pita i danas. Ja želim da odgovorim, evo mene, pošli mene. A to je moguće ako sam ponizan. I dozvolite za kraj najbolji primjer poniznosti. Ne čovjek, ne Mojsije, nego naš Gospod.
I kada apostol Pavle piše crkvi u Filibi, on kaže u 2. poglavlju, 8. stih, Filibljanima 2:8. Ponizio je sam sebe, poslavši poslušan do same smrti, a smrti krstove. On je ponizio sam sebe, postavši poslušan do same smrti, a smrti na krstu. Braći moje sestre, potrebno je da nas Gospod dodirne živim ugljenom i da nas očisti. I da ne gledamo samo na poteškoće, na nevolje, na probleme, nego da gledamo na misiju koju nam je Gospod dao. I dozvolite za kraj, želio bih ispričati jedan događaj života jednog dimnjačara. Bio je to jedan hrišćanin, izuzetno pošten, vredan, savestan i nikad se niko nije požalio na njegov posao kojeg je on uradio. Jednog dana bio pozvan u jednu kuću jednog bogatog čovjeka koji je imao tu i svoje fabrike i tako dalje, što je sve bilo potrebno da očisti dimnjake. I naravno dimnjačar je otišao, završio sav posao. Nakon toga bio je doveden u kancelariju gdje mu je gospodin dao novac. I ovaj dimnjačar, gledajući ovog gospodina dok je uzimao novac, zahvalio se i onda je samo postavio jedno pitanje. Oprostite gospodine, da li ste ovako bogati u Isusu Hristu? Čovjek je samo pogledao i bez riječi mu dao novac. Dimnjačar je izišao, otišao je svojoj kući i nakon nekoliko nedelja dobio je poziv da se vrati ponovo u ovaj dom. Bio je iznenađen, znao je da je sve dobro uradio, zašto ga sad zove? Ali, ok, možda neka primjedba, otišao je. Čovjek koji ga je dočekao na vratima, poveo ga unutra, ali ovoga puta ga nije odveo u prijemnu kancelariju njegovog šefa, nego ga je odveo direktno u spavaću sobu. I kada je ovaj dimnjačar ušao u spavaću sobu, bio je iznenađen da ovaj bogati čovjek ležao je teško bolestan na samrti u krevetu. Onako iznenađeno i šokirano je gledao u čovjeka, a onda je čuo jedno pitanje. Kaži mi, molim te, kako se postaje bogat u Isusu Hristu? To je mnogo vrednije od sveg blaga ovoga sveta. Kako biti bogat u Isusu Hristu? I to je jedino bogatstvo koje ja želim. To je jedina stvar koja je u mom srcu. I draga moje braće i sestre, da mi neko da ceo ovaj svijet, šta će mi? Jedina stvar koju želim, a to je Gospode Isusa Hrista. Amin.